Oko YouTube wa Sompa TV Ghana, Sompa TV Ghana. Wajenche no nsusu o de biabia ho no mo a yeguso a yebe kase no mamo no yebe kenkan de amamo. Bade we kase a yeso manwumre ye me na ye obo amale bia boga nwumre mi ne obi ade a twede ene mabogu ho. Wo hini ni amakranchi adazo asofo mami premaini kase pono ankasa eni disi amanyoko de hye pono abeto monten so a wo gina so no de ato aba efia bato no bi na ne wo hye mu wo matran kase wo enkrada braka twetwefo pani abede cheni wo wura Peter Boama Otukono eno de abeto dwa wo kire mu se kwanso Swansea ede a wonom ebeto no wo bie apunu mu ato so obefa nkrata no wafaale no eye September ya na no vetin no wonom ede atentam so October o de babo apro na endorsements a wo hia no na wanya na wako submit o form no na 28 September ekosi 29 September any year the filing of nomination enti wonkrata na wakofa no obetimi e de akodan party penifo a ya power mo say wo mo enhwe electoral process no na o ma gene fefefe na ye the voting ato aso 30th September to 2nd October say o covet no na decision of the voting committee no anya order ultimate file appeal e comma appeals committee no data e dey ato ho no 4th to 5th October it you know say you be 2 we are amount 2 days how they be file sa appeal no 22nd and 23rd edam yenu memre da ne kwasi ada na enye say ye be abato na to aso 2 days na emom no ebi mu wo ha ebi amemre da omuntimi nye na sa conference no omatimi aye no kwasi ada 22nd and 23rd October and ye beto constituency abato Warrior ya and original elections no so amantam de no wase anu so ye bi epono no wafa nkrata na wafale de akono so October na favorite ne so wade atentam soa e de abedru November enu so nkire mu sei en wo kire mu exercise ne be overlap kakra it in opening of nominations for the region ebe sha ase 6 October na akowie 7th October it mo say yenye constituency elections ne krade e bie regional elections no na eno so no offer form na wo na otwe say we be complete form no na wa ko file on the 14th and 15th of October so 16th and 17th October na appeals bi wo ha ya 18th and 19th October Yewia ya bato no said de bia ye no ye wo youth conference mabunu no omunko ahia na omayi omunpanifo na mma no so nko ahia na omayi omunko conference no ebe 11th November 2022 11th November 2022 Yewia near the regional elections na nkasa ahihye so Saturday 12th and Sunday 13th November na ya ye regional elections Warrior crown or the national executive the ane to asa wono so was October mu na ma ba be wie no bronya bosome December no emo international nominations no ye be bie no 20th to 21st October na yama 14 days eno no ko Ghana afede nyina no akofeli yama 14 days now they are complete na wa be file 5th to 6th November na ya voting 9th to 10th November near the appeals at also 12th and 13th November we are campaign to amusa akusi say ye be youth and women conference no on the 10th of December na national congress no ye dey ahihye so 17th of December eti afi be kwa ewie no na ya ye sa elections ni nyina Wey ya twetwefo pani abedi eche ni disi amanyokuom ora Peter Boama Otukono
Abusua ya famo friend isi amanyoko na tena ye ne mfamo nko eye London abonten eso. Mama ni tua so hima Lizzy efront man tintimo wa kwa akura ya amanfo ebisa se ede asem kese ne si wo se jajamase a enu ntie ntumpa na ya ene amanfo de nso asra wo mo ho ya wo mu twa adwadwo bobnen na ohima Lizzy kwa akura yi se ye no mo kase okọ Westminster Hall wa wo London abonten so abusuafo ne mpanimfo ede na atompamu a na yiyo na shasia ne sa omo kwa akwa abrewati ni achi esu jam no nyina Westminster Hall wo London abonten so no omo ede na to obeda ho be 4 days ya amanfo be kwa akosu jam no a na afi ne juada eyeni mpompon so kese om de na kwa akoto Westminster Abbey ho na awufusom no be koso ye o mato nsa fra titiru ene wiase abrempon so omra no meka eye London mine ho ene United Kingdom ne Britain mine ho na omo enjam wo mabrewati ya na wonkonkoda na say ye ya eba so na bakosamuo no wono echese wiase nyina eno ne ayi kese a wiase eba beye na enyo bia keke na obetimi akosa ye we bie na mpese kra no sa Westminster Abbey bia o mekwa akosia kwa ye wufusom eye twato de ama eye Queen Elizabeth no enyo bia keke eno mo ebema ne kwan ma na kɔ hɔ no mo a entete echese nipa be 2000 pe ena wiase nyina eye Britain aban no atonsa ede afro wo mo se da no wo mra no mo emeka oman no ho no mo ensum onsu enya eye abrewati na sa nipa wo matonsa de afro wo mu no entete abeto so mpa fam nsem chefa pono se kire se woyi eye America mampani Joe Biden eto nchene a France mampani Emmanuel Macron wo ma atonsa ede afro no se wo mra na omu nyina mfumo enu anyam emeta eyiyo na chi sa asusu na krobia sante kotoko hene opem so say tutu otosum yenu danso wadanso tipe so da yepa yewra otumfo say tutu otosum yenu wanne ne yere Lady Julia soso no Buckingham Palace ene Britain aban no atonsa e dia frɛ no se adekesi ato manie no yewra soso mrei na one ne hokani emeka Britain man no ho na adekesi ato mani no wo mo emeyi emfa ema wonum na entity a kyerɛ sɛ eye no ahya asiese no odonfo ye adom akwasi ada anwumre Ken Charles ono ne yire Camilla ebeye osom kese kwasi brene kan se reception ewo Buckingham Palace e de ama abrempon ne etitiru no a wo mo ebeka Britain aban no ho ama wo mo ejam mo mabrewatia no wo be reception kese e de ama mo Buckingham Palace abonten so ansa na de ache juada wo mo nyina ahia Westminster Abbey ho na ufusom no akoso no mo ejabrewatia kwan kra amo akwakodedin na busiafo sa wo kan ho ewo Facebook Sompa 93.1 FM wa Sompa 93.1 FM so a eye krata efri eye Britain aban ho ya omo ede abreyera otumfo say tutu otosum yenu se omode tonsa de afre no wode ne hokani Lady Julia na odonfo ya adomo a efri kwasi ada ekosi ne juada omo eye yie twato ede eja Queen Elizabeth kwan no onfo na nimu nyama emeta chiri nti omo kire se omo de ne betompam na Westminster Abbey ho no a omo ede ne betompam no a ye ntete a kire se nipa 2000 pe na wiase nyina omo invite omo no ho omo atonsa frɛ yewura ene ne yire Lady Julia se omo mra ho no mo sa so na His Royal Majesty Ken Charles so reception a wo beye ede ama abrempon ene etitiru a wo matonsa ede afre wo mu no eno so matonsa afre yewura ene ne yire se hososo omra na onfre ne monyam emeta echiri sa so ena state funeral a oman no Britain mine beye ede ama Queen Elizabeth so no wonoma atonsa ede afre yewura se womra na onfune ni monyam emeta echiri ena ne krakrakra no foreign secretary ya ono so ewo Britain ono so ebe reception ede eja ohuo ni nyina kwan wabra adwoada no wo mo aye eye no awie obeye reception de eja omo nyina kwan eno so no o matonsa ede afre yewura santehene otumfo say tutu otosum ye no so omra na sa dwumadie no mfona no nyam emeta echi nti wiase nyina no sa dwumadie we no entete e kire se abroso a eye nipa 2000 eno matonsa de afro mo wiase nyina abrempon ene etitiru so omomre na eye ohima Lizzy
Queen Elizabeth Dotosum you know yenya ne kwan kra nti ye ne de ahyase ogusu adampam Westminster Hall wa ben omo parliament a wo eye UK abonten so ya adofo ogusu ekọ akosu akọhwa biriwati ani achi ekọ akojam no a na dwoada ena ye ne pompon so kese a wonoma atonsa de afreti tru nti ye kura kire se ye wo mpanimfo amama mpanimfo bi a omo kiro krata epese enka eye dwoada wombeko bie nanso eye Britain aban no akade a kire omo se womo ehwe nipa 2000 penim na saafo no a womo akiro krata aba no womo entimi makwan emomo ma ho womo ba ho a ebebro so enti nipa 2000 ena omo hwe ni mu Westminster Abbey ye wo eye London abonten so na edwada yesu na yejama abrewati akra ye hyemo bo se eye no efiri kwasi ada edi kosi ne dwada so no a ne mpompon so ye de ekwaye ne nyina Sompa FM ne Sompa TV so ye de bebremu amomo hu ne ekoso bia London abonten eso na de usurobodi nya Zimbabwe president no ka so obekwa ye ni bi de se mane na me nyono anka me hu bi da ye so na achoro krata se me pese me be yi ase no am so ma mo si wo MMC me na wa ga wo se hwan MMC no ngwagwa won train crew no achoro krata e de akoma Britain aban se omo ya akoma omo seden na de kesi a ato me no pese obabie na omo se ye da ase ye da ase pa se o de o me yakọ ami ye seden wa broso ya yenu okro de TV so na Sompa TV ne tie Sompa FM ye be ko so bia ye de bebre no na mampanyini ye de krata abre no yes ye ntete ye chese mampani na nado dan kwaku fa do krata aba one ne sante hene ene ne sante hene yire Lady de Julia menyanka kamese mi wura ntuma mu ni okobi enye ye kamese mi wura ntuma mu na makọ hemani so ade papi Westminster Abbey asem na sese onim nipa mani bre ne pa akwa na ya na okuta utumfo kine ye no ono obekobi ne ufama mi kutai odi da no kwa fama me no kunda na obedu kuma se obekura ba kokura odi efiri okọ nya mekura se o ma me konko ade a efiri okọ bia mekura ayo mekura se be so miwura eno ano Coalition of Community Process Assistant for na sabre omo kasa no wom so oma ba mu abu no mdi oma process adwuma ko ne wo yawo afa bio Youth Employment Agency why enso omdi wom ho ya papa wom nam no wom tete ese ne why fo so be fa Ghana fo mabunu ama wom tete ade wom akogba wura mo ma process adwuma ko no am se na wan kraman mienu ba ko di di aye bida ba ko nso edide ebe yi a wom mienu wan ye ne ko ayo na chese adan wo mo agentete adada wie ya ombetumi aye adwuma no ne yesan wo no ho sechi set boaten ena ye president a wode koye nim no ne Sompa twetwe nkoma wo so omote asem no ayo omo ya papa na safoi ya omenya ntete bebre ya wie na ye ja o masaworam no ya hwe yie no omo betrafie pe no oma ne bambosem ena ye de to asem no na bi cry for mampani kufo ne atamre se be se ndie mo mabobon kokora ye ntie se de ne Sompa twetwe ho nkomo anokwasem se community police asema aba isi ye da paso aye ka ho asem ni amidi o manim no meni Ghana Police Service ananti 2016 abisi enne dey amena wo kasai time asokrasi yenkofie so still 24 banu say independent witness any say areas it's an free community ni munti areas aya memoa na yenye adwuma na we na msusu say me me te nkoko na me bo me homodin sa kwan ne so no me nua bi so a community police a wo temali obi so wo central region any Accra bebia no Ashanti region ta na obi an so bo ne homodin enti ade na recruitment e bi so a ye hu say community police for no omo qualify ne de e kan so omo police anante na omo hu omo nya suahu e wo police entity mu ne police adwuma mu ni no anka yemfa akonya bi nto ho ma wo so ya check 2016 ma share the many performance abc ne ame no kata obi enu community police bi mu ya pa no na mom no obe wan community police ni bi ebenya kwan egura police service mu a na agese or the akofa mp so ana penifo bi so ye wo adanse me ame no kata mi wa adanse pa de chese nipa akọ community police mu na eye youth ana say nipa be constables ni bi no extra clear say empanifo bi aneboa wo no mutimi nya kwan akom na denti na oman Ghana ye beboka atre
nkwala we have to take community police for how many police are nanting for 5 years 6 years say no man yes who police are playing na the police didn't to police to the estimato and the intimento meaning and send the police to nkwala we say yaku a to see ye two of the demu ama omo akofie anaso omo ma yen akofie no se me ye sofo na me nua bi ye sofo a ebi nso eye abonefo ewo mu enti ye pa ban ne chow Ghana police service recruitment or my ye di any recommendation akogu police headquarters human resource yanke ho hwe na ka ye yes ade any crowd ya champion for say oh okay nkwala no mabo mo moden intini ye nhwempe bibi ma omo enye ewo police service mu say obi ho no ani fi atwa mu ana say obi ho kuta certificate na bi obepra police station crampo ye te ho no mo na ye fa omo ebeye trapper police station kura na eno kura bo community police for eno na ye dwen ho a ye ntiafe a ye bisa Ghana police ada certificate na ye ni ana say recommendation no ana omo nye omo ade so omo bede ana say aban no ana enye na adwen say obe recruit yen na emu no say community police no eno ana ye na ye wi a ye nkofie na ye fasu ehunu no enkobo braben certificate ben na omo timi dia mayen anka ye de ko ba bi ko pa adwuma mpa obe hu say o ni police ananti atentini ye fa o as supervisor na say enema bia antesa wey set sechi boaten ya oye president edema ekuei nanumusem ene edwago no ya to aso na ya de makwa chechefo no mo cha de we teacher training colleges ahodo no mususo mo nsem ne mo kakra mama no tuase be na watching nie ena omo de omo nkuku no omo nkakugu fo me kra de na nye strike ya omo cheso omo ya adwuma afi mu no nyina se ne oman Ghana mamra constitution na mamra ne nchama na kire no wo ya adwuma afi a wanya kra be ne fo be duonu bako 21 days ya wose ya de ma wo na ode kwaje wa home ko leave no omo de ne de entisa omo ya adwuma afi mu no nyina wa bra ahomeje bia ni babia na asem ya ye kan susu no omo bono a akwa atena ye hwe oman Ghana ngomasua won sensem so ane mpanimfo akoka omachichi omanise panimbo ne bia wo inframa boni wa VIP bus mumpemua akwa atena ye wesi kasam no ntoto yeso omo de ye bebe kakra bi de amamo na ye de apatapata mu abesinne eno omoda so tete ho a wo mu hu pani bia ne ni hu nkomo nti ade a no omo ya na aban beti a ene se compulsory by force wo mu leave no omo beko ena na no adwada na etwa mu no wo mo ede hyehye so na ne ye tete yesa abam mpanimfo bam ama nkomo bia esefata bia no wo mo adi ama akoma akoto ye mu a entity a chese frichina ekosi ne juada so de o me hyase aye adwuma biu na president odako ya no eyopani prince obehima on Sompa FM nsɛmtwefo di nkoma o chechire mu sɛ nyamianim ane bonsamati konkomo de o madi bi pa na mo gide wa rehemu sɛ ne aka bia po bia wo mu bia no o be sane na akoma toyem na mo de opepa aye adwuma so wo mu nyina ne sɛ na no ebnada ye ne prinkoff kushia ye principals no ekuo no Chekusia. Never in Comma to change and assess ye could leave because yen leave as a craft money no a boy. Intimacy and Yampata, the Sika Crebidia, and a quack with Nefinia dia home. So be I Pomudania, the Adeno. Infang was to pray. And I know Ekusia and Intiasia, you must say, and Ocreta dia Bisano, Sefata, and Tino, Prinko, fair wages, and Penifona, no idea to more. Yeko, Ebequajuma. Na Yenya, Aquina, Esia, Prinko, and fair wages near the home and common. I say so no, Yasanso, like I said, and no money, you've been commonia, Chesapeya, that sense of the weight and NCPU. Academic calendar now, I say, who ye are yet, if you quaya, Ebefaso, never try to again. So be an emphasis of how near Benedict Medicine chef one of the world. Say, I can't see a gym pata Jessica, Uber Jessica say, and mean sacrifice, and I ain't me in see a home here. And I know about them so bad, no, or nipa say, we are doing as a soldier at home. And Ramuno, as a theatre, na calendar, no, I said, where Benya timer, for the better at home. And then I declare about out, and say, Nuchna, they are not kind call for you answer. If they can call for you answer, my home up to a drada say, or be our 2 coins, or call the cook, say, or call the best home, or call a friend, say, Queen and Amkaka, or the weekend, be organized and 1 or 2 coins and Kobebia or Chadia, Sabia, a drada.
no ebetumi ahye abekye na de tuase asem bia ne hoamenim se enye nipa na eka asem bia no ne de ka na atase no ntiase a amemu ne se na friends e fani bi agye o mo se asem a ye ka no enimu yensem fatampo se sankunyasie ne beba so na ibebisa mpataje sika bia but na no nkomodi ana nkunyasie esi no ene adwentato eto na ko bai se mpenifo gitu mu se deserving of it em se no ne a very big friends step it no eno na tri no na students yin so no de friends at the dey kese abatu yanim Ghana State Education Commission GTEC for so no kasa ne adi nkomo ministry no so ne akasa mpenifo na kan sa ye bia ye nya ye bia to aso nti atena fie in the 10 working days age ahome kakra ne just ka fie de we ne to aso e de mpenifo kan ne chewpa e bane ade a wanya na academic calendar na kosei nkero na ya gye ho se ne ye be ko akotra de se be ya leadership betimi achia prenko na emphasize sikakra o se de ma teacher for no ye se tumi aka na ye adwuma na se ikotudwe hu emre a etan se ye ntumi anko ahomje a etumi de ato awe ne kode ne paracetamol bi anom Penny Prince or being Himana president or the Colleges of Education Teachers Association of Ghana no. Enwume suasuafo onumonyamfo wasaya waduchum wadwanda do agem training di Ghana Commission for United Nations Educational Scientific and Cultural Organization UNESCO na dokota chiremu a wadi dwumadie sunkubi ede agu akwamu ya Ghana bani UNESCO akaba chiremu se ya mamre ni nyina da wo hawa ya yefemu wo hono ene ya mane wo ye hu adwumadie na waye regional meeting a central no wakasa hono se mobilizing partner for Global Priority Africa and crying Enra was say wahunu kwa papa ya wafaso amasa Ghana Heritage Committee de kan kra won malanche no obenya kwan ba kwa obefaso ni titru ni ebibremu atoya asei no waman Ghana efa ya bakwasem ye niema ye nananom de agya yen yetumi hwe bie ene ebibremu kwa na Ghana ye kuramu emu chemu no adu woche tena ho akwa hia so obosa niema nyina ho ban no de kwampa bi gu akwamu a ye befaso adwumadie yenso ye begina mu bi Dr. Educhum ne nsam no bi enie. As echoed in the video message of His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, the President of the Republic of Ghana, the hosting of this meeting in Accra is strategic as a search to unite national commissions in Africa to have a common agenda in furtherance of the Global Priority Africa program. Ladies and gentlemen, education transformation and how Africa stands to progress on SDG 4 target, including opportunities offered by digital learning in recent years, is a subject of immense importance to us all. Indeed, we know that we are in the 21st century, and this century, education is the cornerstone for our transformation. No nation has transformed its fortunes in the 21st century without emphasizing on education and ensuring that we focus on not just education, but relevant education. So as we talk about education transformation as championed by the President, you're going to realize that in Ghana, we embarked 5 years ago, on free secondary education. Because hitherto, children from disadvantaged background completed their education after junior high school. That was it for them. But how can you talk about transforming the fortunes of your nation when secondary education was not accessible to those who were disadvantaged in society? So the President of the Republic, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, after assuming office, decided that it was no longer an option for the country, and that we had to invest the resources to ensure that those from disadvantaged homes and those from advantaged homes will come together and sit in the same classrooms across the length and breadth of this nation and embark on education, secondary education. Papa Educhum ko so adase wo hwe World Heritage Convention no a Ghana de ahokodo mu kwenye ne afi apema hankra de sonkro 1979 ene ani wo no to kese na wo wie ye na Secretary General Edema UNESCO Commission owura yire amasewa ni kwetete enso ne nsentwafo twetwe nkomo wo chire mu botae pa ni titru ene abibrem ne enwomasua wo sa adwumadie no ho si ehwe se ye kuro no enso eye nti nei ye nyina yaba obehwa Africa Pro 50 na wo ha edura wi amienu besa abeka ho ye nyina yaba se na mienu
yɛbɛtu asi hɔ ne adwendwen nneɛma bi ho UNESCO say ne priority ana ade ehia no baako ne Africa ɛno ase kyerɛ sɛ ɛdeɛn na ɔmo bɛyɛ aboa yɛn Africa obi anim sɛ yɛ how dɔɔso nso yɛnim sɛ obi mfiri baabi na wabɛboa yɛn yɛankasa deɛ ne yɛbɛtumi ayɛ ama yɛn ho sɛ fa yɛ culture yɛ adesua yɛ science ɛne media mokra moka ho nti saa nneɛma nnumi ɛne yɛaba sɛ yɛba bɛdwendwen ho yɛdwendwen ho a wɔkyena yɛde deɛ broni frɛ no declaration ntwerɛeɛ a yɛatwerɛ a yɛde yɛn nsa ahyɛ aseɛ yɛbɛkɔ akɔma UNESCO Asewa ni kwe tete enso enkomobo enono. Osua yegu so Sompa 93.1 FM enwumre no nsia kase na nsa no ba bia wo bia no yegu so ede ma mo style bia bie no wadwenche no nsusu fa beka ho wabra o ka ho Facebook Sompa 93.1 FM wo Facebook na YouTube Sompa TV Ghana wadwenche no nsusu no de bia bia wono mo a yegu so aye beka se no ma mo no ye bekenkan ede amamo okosunya ha ye Sompa 98.9 FM sunyan Sompa 98.9 FM yento aso na yemfomo enkosu nyina abonten so na bro regional minister yema me Justina wo banahene na osema mpani na nadodan kwa kufuado wachema PSA be ma bo da adwuma wabaye osunya ne bro mantem ne mu no ene abaya ba mampani na nadodan kwa kufuado de ebro bia so titru ne eba kwan a waye no wonpotamu no mu a eche kure atena ye show my Ghana nkita wo de won sensem so ye nhyehyɛ sɛ ebra no osema mantama wudo ni nyina omo minister seba no mbe kachira mansan enema aban eye ewo mantama hudo num na ene ma me Justin Owusu banahene a woyɛ bro regional minister du no so a wakɔtwa pumpure mantem kɔbɔbɔ so enyuma mampani na nadodan kwa kufuado aban aye wo bro region num en wo che sɛ akwan mampani kufuado aye bi papa PPP government, having recognized the yawning gap in road infrastructure, prioritized the building of new roads as well as reshaping of the existing ones which were in bad state. The total road network for the Bono region is 4,700 kilometers, which comprise highways, urban and feeder roads. With regards to the Highways Authority, 13 roads projects with a total length of 342.3 kilometers are being constructed under the various categories of upgrading, rehabilitation, asphalt overlay, and reconstruction. 27 critical drainage structures and speed tables have also been completed. Permit me to highlight on some critical roads that have been carried out for your appreciation of government's efforts. The upgrading of the Menjebui Road, which is 30 kilometer stretch, has been fully completed. The upgrading of the Nkrankwanta Kasi Road, 10 kilometers. Remedial works on Doma Hinkro Nkrankwanta Road, 6 kilometers, and upgrading of Nkrankwanta Roads, 3 kilometers, are ongoing. Under the Cocoa Roads projects, the upgrading of the Doma Hinkro Bebianiha Road, Atronie Mem Road, and Ahafukanyase Asukese Mem Road, with a total length of 62.5 kilometers, is steadily ongoing. Again, the Doma Township has received a facelift with a 16-kilometer asphaltic overlay on Doma Town roads. The upgrading of Wenchi Senior High, Akonkontum, Kamu, and Vigrosam roads in Wenchi, which length is 4.5 kilometers, which is at a 71.63% completion, is worthy of mention. This is because for several years, and I mean several years, the Wenchi enclave had not seen any major road construction or rehabilitation efforts. Suffice to say that the area had been neglected on any major development with regards to roads. Abusia we ya mama Justin Owusu awobana hene ai we kura de Owusu bana hene ni nyina hyem Bono regional minister no amana nso a wo che se efi ya ohima kokoto krum toaso a ede kro ne kwan ne de wagitum se contractor na sesa ne niam akode na nso wo hyebo se ebra aban hyeto wono mo se sabra ni nro ne wawie kwan no kwan bia so kianeke enu hona contractor na wie anwuma ni nyina ama de hye ne enyaso mfaso. I'm aware that the good people of Sinyane, the regional capital, can appreciate the efforts of this government with regards to roads in the municipality, though one or two areas. One key road that has generated attention is the regional hospital traffic light to Yauhima Road. The first part of the road, which is from the hospital traffic light to New Doma, has been completed. The rehabilitation of the New Doma Yauhima Road 15-kilometer project intends to dualize the New Doma Yauhima barrier
section of the Sunyani-Tachima arterial road, as well as some selected roads within the RCC and estates. So far, the work is 50% complete, and I wish to assure our good people that very soon, and very, very, very soon, I'm not lying, last Sunday I was in church, and a good friend of mine is also a Muslim, and so there's no way I will lie, that very, very, very soon, the inconveniences being experienced will be a thing of the past. Because when you talk about New Domakoto Chrome Road, sometimes I even feel shy going around. But as I stand here and as I'm speaking, the contractor is on site, managing and doing what it takes to make the road motorable. I was your way, bro, regional minister, my May Justina Awo Ousu Banahene and Yetene. Can an Inina, Yuma, a buy a one a mantam no and a no couple boss, which I'm sign. Yeah, that's why Jina Shawan sends them yemu. Nenedia Diana told me say, Ned you be China for. Nanny Abanka Siemo Shan should be able to tie a car. And I'm Soma Papa with my office, the director of operations. Alaji Smile Ibrahim say, Shra. Kureba kukure ni mistake bi eni wo ya chicha obi akogiri di ata ne ka ho said yoko DVL eni goro boy sigina bonten a ye betumi aye bia ma we Ghana ha obi hwa hwa obetumi afa bibia na wa print na obi ye Ghana fo no ye mpase mu musanti ye ni boso a yes eni presidential sticker ene taka ho no na alaji ena wo cheche nsemu a wo ka sese nei obi di bibi sa ata ne ka ho e se eche no sanse e ya toro ya no biadanim busumi e womne de tosu dunan ena Ghana web chiro de bebo oso owura bi e friend say his ban Al Hassan one is astika bi atane kan sa de sadin kura ne kan mu ho emi ye kire no a cheso obi ebie na no senya sem papa bi anka ye kase sabre ya je ne kan kura free ni sama ye ni semu hyehyemu na maami Ashawan 2017 eni ye de ntansan kwa dubo no so abo mai mu abetu fu magudi a enamra kwan so a ye se pam no kwa ye bi nso se wafa momu kwan esan ba ye akoye daja na asemi me kwa na mini Dr. Abdul Jalula Atiku or a political scientist, University of Ghana, Legon. Hello, Dr. Atiku. Hello, good evening. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Now ye. Nyamiadum bihuye pa. Yo, dogo me pa cha asemi ya ekosui. Sa fedie China for na wo kra eusu presidential stickers woma be kirem se nya no kre ususu se esem hwehwemu koso ana Yo me da se me so wa figi so na me nchia watifo se edini eye Abdul Jalilu Atiku yo ne medical kan se emsa a police for na omuchi papa no say yebo oma abaso no say police for omoya ade na say nkoyi a ye katra omoya na say ekoyi a wo say yebo omo so abaso ni America say because in America say mo abaso mostly crimes are a committee ebi o high profile crimes no ye de nema bebre na ekata so na yabo crimes no ebi ni say obi a say obi o use ebi V8 and those type of cars na or project no so police ni bi o kra hu a we say oh we dey bi ofi o ya abamu penyi bi and that kind of thing. So for them say much me anya say I now must stop it na effective a offense arrest ajika no em say we say about omabaso. Now the other aspect has to do with himfa na papa no enya stickers no. Yes, a woman say call sticker na mo ka wan say no mostly say either it be or say a office of the president and now office of the vice president. So what you see, so a banner say na say some immunity be ho car no nke was say yes sechu bia na kire say no obape oh e be na ya salute to cause e be if police for no and security for make say if you abai munti no na wachom but e bia na bibi ewom a was say nka ye chi no so yes a woman say the vice president, Alaji Sumana of vice president office, Ebeka said they have not issued such tickets to but I think say yes, Nyoka, that is from the vice president office. I think say as I say police for no, Efishemu, ye
pa na omu say sticker no odifiri omo na omo printing he for no omo printing they need to follow through say way say ya na ya printing a printing every he fa monko to the police for so bill so na ede ema ya I think the police will have to follow and then get to the bottom of this matter so what I say and yes SIA is also a free vice president so any prosecuted but I think that it is important say they will get to the bottom of the matter na yeah who say aha and a free it shouldn't just be one of those things na aba the next 1 week 3 days let's just say I come be a free then another time we better be experience similar thing I think the police will have to go na omako to the bottom of the matter to unravel in fact na omunya sa na manema omuye apart from that siren no so na all the children meetings you share na video na eba out there and police no a question say siren no institution say A B and C na mra ema omokwan wo ka mu ben na wo ka ho anase wo ye adwuma wo mu a wanya yi ana tumi ben na wanya ifa why na man say tumi na why and for how long so what I say and why then but I ben in a or yes because or yes are simply because on the face of make say on person ebia o twemu should be search and that kind of thing a dainty na or decided no in order to say be obey if they did certain searches in this and they need to get to the bottom of the matter to know exactly why he's doing that. They should be empty now all year. And I think the police will have to go now why say what the siren no electronic council. Ibusa ubiem presidency no almost stickers be sa how we use. Well, Pacho, mean to me and I'm not aware, but I have been seeing stickers. So what I say, I've been seeing because me who be there. I've been seeing cars. So if the presidency is saying say they don't have such stickers, so that's say people have been doing that for a very long time because I mean people have been seeing stickers, office of the president, and this is a typical example. So what I say, so it will be difficult for me to say, but I mean now so far say, there is nothing like that. If flatly, if it is there. But they have not issued it to this particular or some particular persons that are fine and no error. But if the presidency wants some person like flatly say they don't issue such a maybe a state protocol to me account yes. Doctor, Yanvan said be wa presidency ni yusu ne ni party memufo nso tumi fa kwan bi so e de bi tetaye ka ho a bambo sam no ehu akoye hu ana. Oh yes, security issue. Any medical card say, Papa na o use it siren and I say I saw one you said then you almost say or use this type of So let's just say it's possible say so many other people are using that security issue because a day into the use it a day no a year and ACR person submit to certain because ukita sa ayina wo de to some privileges be so what I say ebia na maybe I was saying ka do no because of that to me enya so basically I think it's security in there a major issue so that is why it is important say police for be investigation to unravel the matter na o mama who say ebia this is it say if they are still some can say ebia there is nothing like that then the citizens are citizens yes say him say presidency Omuni Bibia, sir. And they say who Bibia citizens can arrest and take such people to the police because a security issue. Dr. Abdul Jalilu Atiku, thank you for your time. I'm grateful. Okay. Thank you. Doctor Enso Waridare Pa ba amanyosemwa my Ghana you upon legomu and we call in Tremon. Abusia yeguso Sompa 93.1 FM enwumre no nsia kase na nsa no ba bia wo bia no yeguso edema mo style bia bia no wadwenche no nsusie wo de fa brand yeguso aye be kase no mamo no ye be kenkan ede amamo ye ka mo say ye kase ye free aye Sompa 93.1 FM so no ebebu mfumpa na twa pesa dada no ho akwa akofa Sompa 98.9 FM so e osunya ene ne mpotamo ye nto akase no so mo na busiafo ye mfa mo nkọ galamse nsense no ho na ye ntetie ne se ne asojafo ni Posifo ka bomu a womo eborati wa forest mu
yate se galamsey fo be 200 na omakọ mantam wonum se bro nyankoko omodagya ho a sie no mo kasei yate se eye Elwak Sports Stadium a e won krapompre mantam wo mo de omakọ akogu wono mo ne e kwa oma no so na ye ne opene ote agye akọ akodi nkomo we ye mrante de maba wa wo mo ewa atiwa concerned citizens of Etiwa landscape one ye penny kwanche for dano ye ne nkodi ho nkomo ote majoy ote agye majo Obzia ye hwese ye benyo opani ote agye wa homa no so ne na kwa akodi sa nkomo ntete ne se eye sa galamsey foi be 200 no mo chechiri wonum ebi free Burkina Faso abonte so ebi free Nigeria ebi so efi Togo a o ma be hye Etiwa forest nim na omufuntum nsase ne frasa ote majoy Obzia ye hwese ye benyo ote agye wa homa no so wono eneku a ye form say concerned citizens of Etiwa landscape where president edano na posifo ne asojafo na muntu a eno mututu ye ewo Etiwa forest nim ewo poema ntemu a emrante ne maba wo binom akwa kogu Etiwa forest nim no mu digala efuntum asase ne fra enua wo mabuogu ene sa asase ne wo so mo dane ani a dane no mo dane ani na rehosem wo mu se yesi nipa 200 no mo chi wo mu no emu be 150 die wo mo eya ahoho a wo mo abegu wo mayim so mo free Togo a no mo free Burkina Faso sanya Burkina Faso a na ya latafo eno mo abegu Etiwa forest nim says asene sa na asemi so na busiafo nye ne ene ebeka ho asem sa mra nkyade maba wa koyi aye ka omo ho asemi ene o maka ka na na sojafo atu sa na mo ote ma joy yewura megiri se mpomie yankopon de ache me na enamo se di ade pa na course wo Etiwa forest ono mu a yesi asojafo borura ho akwa chechire nipa binom yo enye forest reserve no mu na ye communities na wo forest reserve no ho no a communities na ben forest reserve no ho no koko ofuo no nsase ye wo so no na enemafo bi won akonya fidie bi enti wo ba important wo se fra won kwen ya fa mo say kwen for na eno de locate nuggets gold nuggets enti baby wo enemafo no mu na machine say aha ne wa na ngo tutu wo de pick so no ngo tu akoto no ngo yiko eno na o mechi wo no asa fidie no ena omode namua na fidie ne ye twetwe se gold sha ha na ne so mutu kwa kanyame ani kura na omatu akoyi no ngo nkwa pick na no ngo tu ena no so no on pe nuggets no eti on mfa nsi ohoro eti no wanya nsi okura obetu gold ndi akọ na mostly no sa manfra ya aba ya na ya tete se omo e chichire omo 200 mu be 150 de omo ya hoho o nyina ya manfra wanye Nigeria obe Mali anase Burkina ana won kwa na ya tese ya se de omo akogu Elwak Sports Stadium wa Accra send e bia na unse basa on boko screening ene menema ejino unya dan be mu na 200 ikogu it's not a stadium park so na do bugu ni about one by because I know pay I want to see one most of them no ball and no parks football parks they won't grow no asa no around on the one ba na sa kokofo na omutimi bowra mu sa ekotu gold ni ade ne eye asase a wo mo beto free akuafo no ho anase wote wo nka bi nsem ni abowra mu no makwa kwese ne sa ni enu nyina esa say afọ on ni na motisatete bra na chenso owe me na wa ba me fo no wato odum mu a wo wa no esi ho no obu me de no apẹ wo ba kan wo ba hwa do obu de no na won bu za e bi adua ba ko no on the operator for be 9 de ko ho eti anaju no be bu apa ya ze ni na de be china das na ho eti we no on ni nam eti e bi na me masase no na esan se ni a minus na nkasa no o tu koko ni ade na wosi katua no enye ni ade akwafo ru bi ni pe kwekwewe no andi odi akire ndi won nyina nya ayan pe ezi a ni abeton na jezo bi ade de ko sinse mine na ne be tu obeka jo se na aha de ma nya bi na gas oil na den enu ti sa nti akwafo no bi ewom na ebinom so ye akrase a unim ho rezo ni atu
na yɛtete koraa sɛ yɛsɛ yɛtɔ dɔ ɔmo na mmiɛnsa ne ɔno no afidie ne yɛ ne dea ne ɔno no bɛ operate afidie no ɛna asase no ne ɔno nso so yɛ ne dea na ɔmo nyinaa di akyire nti mutu yɛ ana pe kenkran na ɔmo adwudwam akyɛ na obi akɔ no baabi eti efiri na ko edie na mo so ayi mranche de mabawa mugu krom mo yo e de abɔ mo nsa ase ho ban edie na yɛn kan ɔhen edie na yɛn kan ene ɔmampanin kura to nanum to sɛ ɔnyi ni sɛ acha wɔn yɛ deporto no eti hwan bio na pe yɛ de ani to no so hwan ɔte yɛ dase why yo abusia Otia J a president ya wada concern citizens of Etiwa landscape wa no ningina nene asoja foni aposifo koye no opomu na no wo chichiri mo de kire ye no Kans dwumadi a eba so eda kyene ni nyina da ne se onumonyamfo Canada kompra kwa Japan oso obedi mampanyini ne ho nsempa ene yebo ne dawuro so mpafie ha enu nti bomode se ne wo kyene wia na omienu ode beto ha ne nsempa ne koso abunso atimi atibi akokra mafia series eyewa yesi 1 on tara media na akabomu a odi akokra mafia no eba eduru memenda na TV so ayeda nwumre no nwotwempa mu kopem no nkron de busuani nyina botenkum ewon kasamfoni ne ho we bi na sere oba ne be ma no mabawura dem nam de akɔhye so anije nko a na we no and was say 21st clinic was say where sciatica expert na nanom anamo wadi kan ne tietina wono na yesempre mu afiri kutu papa o sciatica num oto asinti na twum se twintwan wo je ho anyi a eye sciatica yenim no fretete ehwa overseas wo ho tachiman wo ben agenkwa fm sada na wanchi so wo kremu store no achi abeba clinic mami abe wona ma bibi droso no nsini nkohini ni nubra betunyare wanso e de afiri ho extra comfort limited midimafo herbal center na feodi for Samuel spiritual and counseling center so ekura mu twitwe nananom ya to akase bono esom ya maame ne ya papa no honam akwa baabi ehun aka ya ptoka sem from say physically challenge wo mo fra aban ne ankrankra nsem obi ese no kurani abrabo no ayede ama wonom te bia ne nti edi wo hia ene ye kombuburu e mase pro akwadwo sori boboto wo na de atuagu wonom so enu nti wo mo sere pa say yenko ommoa wo se enei ayipamu wo mo te bia ne nti ye yi wo mo pamu sa physically challenge ye bi ye bubuafo bi ye nifrafo ene binom so ene chese wona makwa ne baabi asai wo se amfa ho se wo mote bia bi mkraje ntete ya nko mbetumi aye adwuma nanso wo mokɔpa adwuma na ho na efa wo yentie wo mkomo no ahunche ene masitena mu ayi enkoyi amamenti na mameso meba ha se wafo na manya ntina amame betina ha se so omude mame a de menya medi na menya kakra nso de to me se na be amekwa me so kra me won kola ene yero kra ho no enti se menya na ma ide medie na me de aka nso akọ okay ngomba ibase ba me kala kakra no you very much stream na me akwanhye na me a ebebire ko de boss so ni papa system ina wo ni musumu wo wo kasa musumu wo nso say ina ko mo ko de go mo chiro ene stream me ni ti na ida me na we na ida asai na ma cha me bo so wo mo na to me na na ma ida wo hwe me sa wo ida wonya hontene no kare nya mo bisi ko na tu nta esa no ko ese ba bramu ya du fa ta me di ko na ba to ade am di ko da ba no fe sa mo ta ko tsi no to ndi sa ko na ba na du sa ta ndu nya mo ko no ba za mi stress sa me nya ta bi ko a me na ya I'm not to decide platform business no me to na ma di ko na ba mo ndi abo ko boy obi wo so tuma o tuma bi so we ya so bo fo bi so wo di wo sankan France ya raba ara opreme amu bebre na wenom enkomo no enso ebi enono
so near the mark of my Ghana Sikasan and Tutium or Penny Bia Wapini ye pa. I was Sikasan and Tutium or Cassim Puno Casan share. I penny prince or bria bois. Quasibrene can say a chartered economist as I see a financial expert no nature say. Now no government statistician inflation whatever 2 jar watches or my Ghana baby ye nema buaba bejinan and number 33.9% no was this a Yankupon Focum no coffee features ye credimua. One way are finning moody. Then kosi awie no ne number 50% ya wan hwe abronya no ebenwe ne sede ya kire yen no ne some performance ntwefo na able to my inflation ho nsensem and this ansem ya tudwa enra ade nkwachi a Ghana Statistical Service headed by Professor Samuel Enim Ado abeka kire o man say inflation rate edu 33.9 almost 34%. Je ka kire nyina na se ye be sha fi ase no se na wo kota de anana wo de 10 cedis anana e kota enei no esese wo kwa akota ade ne bo be kosoro by 10 cedis by 13 cedis 90 pesos almost 14 cedis enti niama bo akwa na eden e kosoro e wo oman ni mu na yedika ka bebre di afa ho kwa aban ne be fa so aye amaniama bo agina ye Mamenka say there is a professor called Professor Henk owo US abrochimemu empempi ya no oba bekasa e de fa ye man panyini ene ye man panyina be di akire ho last month an inflation rate around 31% oba beka kire wiase nyina say the real inflation rate wo Ghana han is equivalent or around 89%. So may just pursue the way aka wo de ye ne ayasetenam toto ho a eniema bo akoso item by item even ayesha afia inflation rate kwa na ekosoro inti ama Ghana adwumayefo particular omo ya aban adwuma ugakatua yenya mfa bi nka ho no e kire se usika ubetimi dia survival no ahoden aba form sene de ye tua okam pempenhwe mu to aban no for se wo pese wo control inflation despite all the interventions our day ba no on hot the deregulation of the petroleum prices me kaka ho watiefo bebre ne me be kai sasem na se adeachi na otwemienu bia na yekone yekoto petrol bo ma petrol bo wo Ghana ha no enyansunsanso wo bibia wo manim petrol bo ema cement bo kosoro petrol bo ema dai bo kosoro petrol bo ema aduane bo kosoro chese bibia ye no ma Ghana mu petrol bo eye den enyansunsanso enti se wo ya aban na se wo so pese wo fight inflation na wo ma stability ba system nim na se wo ma deregulation ekoso ye ka deregulation na or the fan obo asha nkwankwa binsa se enam so mu ne kofa bentin emra wo mu pebia no wo mutimi eden atum emro mpebo mutimi teso na wonim yeman Ghana enya de obi wo kwa adwaman so akofa ne ma Abusam for Penny Prince Obriya Bwana yete ne nka no Mejo sumi nyaba dia na kwa so boy nkomo said waka no eruna ye ma etiefu asote ne se obi pie mu otano sa to emu a womo nane nam kromo no omachichi omu no ene dai ana okọ womo assembly dwumade ni omo eye na mra local government service de amomu no womo de ye adwuma no ntie ne omo ewo hyen emu amakomako aduonu enwotwe na emponche no ye aduonu enson ana odwan ebaako na ne dai ebo be anapa no nkron ana womo di dwumade na omo tonmoa no enti emu no omo ton ye no na de wo form kra no eye 80 Ghana cedis ana de ko anim kra no eye 250 Ghana cedis eye skadada no 2.5 enti no ka se de obepie mu e obechema metima ka se oba even government hospital kra na omo entrance no omo de bi aboho omo de bi kobo court omo de bi ekọ emiamia eso omo de ko FMC saado nyina no omo de bi ko ya me no ka se de omo ton bi na no ana omode atudwa se do maye no anya se bia omo ye ne se ne nkwa no mo eye na emom mbeto akoso sebe ya emu omo na na mountains no mbechichi mu sebe ya hundie nso ebetima akoso awo tano south opom ntubu sami na dwumadi omo ye no eho enhye eno no aje se ni nyina asa anso tokra amanfo boardom pem south means e bin mo pem ponche papa se eminim se mu ne se bia ho no de na afode a amanfo boardom pem call no kra na bin mo kra no mba no ma anya bi. Na we a omo se no price ni dwom de na wo fom. 2.5 enti me no ka se de obepie mu e obechema metima ka se oba even government hospital kra na omo entrance no omo de bi ko
wohwɛ wɔn dwumadi wɔn di ne di a mɛtumi aka sɛ ɔba abɛkyɛm ya ne ne mpatam kora na apɔnkye kora wɔgyina ne nan so kora na wɔanyini no paa tumi sɛ bɛrima no a wowɔ anya kora no wonya mmoro ɛfiri 300 Ghana cedi kɔ no ana wobɛnya bia no kora no na yɛ sɛ nipa no bia wonim ho but wohwɛ wɔn deɛ ne wɔn yɛ ne deɛ a wotumi sɛ wɔhyɛ no a weka wei na weka wei na wɔn ho sɛ bi a ɛduru baabi sɛ a ne wɔn atɔn nti mɛtumi aka sɛ sɛ wɔn wɔhyɛ mmoa no deɛ a ɛwɔ fam kyerɛ sɛ wankasa okura sika a ɔkɔ akɔtɔ no ɔgɛɛda se nyame nhyira wo wama fa message kakra yɛnkenka amanfoɔ messages kakra na yɛnsɔre na afei man 88 kɛtɛkyɛw ne ne dɔm mɛtoa so mfa mfiri ha sei ɛma yɛ madwenkyɛ kakra a mode aba yɛnkɔ na yɛnkɔ kenkan kakra mfa ɛma mo yɛhwɛ ne yɛnkenkan bi wɔ ha sei mfa ɛma mo kakra mo messages ɛne madwenkyerɛ a mode fa Sompa 93.1 FM so wɔ Facebook ɛna YouTube yɛnkenkan bi mfa ma mo yahuza so a me ɔsɛ former president John Dramani Mahama ɛnim sɛ ɔno a na wasa ada ne ho ɛba abɛgyina Ghanafoɔ nim sɛ yɛnto aba ma no na bibie ne hɔ no mu asesa yahuza ɛyɛ soamedeɛ a wɔde ɛba yɛ ɛno no Evans ɛni no ɔbo ase tutuka ɔsɛ aka Dr. Mahmoud Baumia ɛna ɛyɛ ɔman Ghana yɛne da so ɔsɛ ɛbra so sɛ Ghanafoɔ so no sɛbisɛbi mprɛduasa yɛ nyinaa yɛsu yɛ adwene na yɛde kutia saa illegal mining galamsey no a yɛde sɛ yɛn sase ne yɛmfudie ne yɛnsuo bebrebe no Evans ɛni tutuka ɔbo ase ɔno so ne deɛ a wɔde ɛba yɛ no DJ Opai Demo Kumase Swame ɔsɛ hwɛ ahocha sese yɛse yɛfa mu no nyinaa no na nado danko akufo do setele ya gusu ɛyɛ nhyehyɛyɛ ɛyɛ ntotoe papa ɔman Ghana de hye yɛbɛfiri mu britia waa mu ne nchi a nkɔma chairman ɔde ne ho kwaku apia ɛne vice president Dr. Alhaji Mahmoud Baumia DJ Opai Demo ɔno so ne deɛ ɔde baayɛ ɛno no yɛnkɔ anim Sir John Bososo ɛyɛ ɔse aka ɛyɛ Makokreku Mante obeli di fantia kwa South Abaton pesua so di omako 2024 elections no ɔse yɛn nyinaa yɛnhwɛ yɛn ho so yie na yɛnyɛ yɛn ho sɛ ɔmamba pa na ɔmamba pa sɛdeɛ a ɔsɛ Ghana ne bia ɔsɛ woyɛ no yɛhwɛ sɛ yɛbɛɛ ne kama ɔno so deɛ a wɔde baeɛ no no Frederick Mystical Sciatica Warrior 21st Clinic ɔsɛ happy glorious birthday Nkoma Vera ɔwɔ 21st Clinic debi so. Okay, Vera, any amount happy birthday. Wate Yankopon tun kwanem kwatenti an wode wom wonfa enomo pa. Teacher Constitution Riamwase was say Andy Siamanyoku no waka say omoba be omo regional national elections inti die emfa huntia ya amfa huntina be inti die no ekra ya kamwate Amisco Spelele Kaswa was say aka Hawa Kumsin Eyetwaso was your sensational news is loud and clear in the Republic of Kaswa na Haji Aisha Wine and also say Emrano any deeper na usu OPD sunyai or say it seems some people are taking advantage of the hardship of the country and omu increasing nyama bahat omu tutu nyama nim na adwene mo awonti ase amfo take advantage pa yeah kobi kura no a yes Russia Ukraine war Russia for na ekwachi kobi no anase Ukraine for na wo mo de nkyene hyeye odwene ho awonti ase owo ahina kwasi champon kwache or say a food records the lowest inflation again for the month of August then now when you say this is not the buy yo dia yo yate edase pa so betro tizis ma yen ya o seba me koma infie o se o share live every aye gospel ogbabren salonwa ewo amekumo so me yadwo yeda wase yeso so ye mo wadwo pa na na akua mo aboate ablekuma central aka Dr. Mahmoud Baumia eba o se ndc amanyoko ye political party a o munye serious ba kokora titiru enu o deputy general secretary na de waye odeni o se asha wan de kwan biaso o se mra ene ne die na akua mo aboate nkro no a wasa de bi ato aso sa na positive change Madina or say Ghana eba be a free market a government no
about the things and happenings of the prices of goods and services are determined by the players. You also the economics teacher or betray send your name bono esi kopepepe. Sami Kwe Leviticus Warriors or no so the by and Nananekia Moa Boating Ablikuma Central nom or Momodi be by in Abusian for Edamasi what into making canning in a brenason a brewabia Nesian Sian then a patani bubono yankwa. On here near Quaco Gene, so into messages, no, Master Red and Yadamunia Masiohine, young Quay. Ya kwa Abusiana, Catachon, and a pound phone so Edia same penny pedume dino dia brem when you may what person for you may wahini. I'm a crunch at as of Mammy Premeni, Minimira. Nana Abo Malibia Boga. Yana my yamayi koseni so ye jedini we ye cheche ni we ye doctor we ye nurse eto a uchiano ekohin eto ni ye de anwuma esefata na